Di na taha masuruga taw ang kay sipa aborroa nga mo kilati lalanatin na mo paada ni rajan na kamakama. Iyon na to ampay maborroy de lada nawad di. Pa mga katoy ka taw. Ito. Iyon na to sipa borroy na tsatsala po nga latala. Ni apa namo ini taw di na tsatsatite ko maborroy. Jadi itu iya ko tahu ka tahu sogi maborro badali mo kito makada kami mamuna borro iya ko tahu kasih si maborro ina dia sisa gaga tangaran makadawe malumulo sa didali ulan rio rumagi na macipi iya na tuni amalkan iya tuh supaya iya rodale itu linalomo yang ito ng taala di na pada bombangi pura si mausu madodos sih itu makiro jadi itu dimudahkan di to ni apa lah ibaca mi yo pokok apa lah makan ja pa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in amma. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah maghrib, wabil khusus ibu-ibu majelis taklim dan seluruh tokoh masyarakat yang sempat hadir. Alhamdulillah pakai gunai waktu cedek palawangan na mangaribi isay narik ko toma bila waktu cedek ni tapi ya ko toma bila kualitas nilai malah tidak meraja nilainya. Jadi itu waktu Pak Bu ang kami matutu waktu na istimewakan pengala ta'ala. Jadi itu ampai ya ketoma bicara keistimewaan pasti angka 2 telu agak-agak dikhususkan. Ya, makanya komeki malah kesempatan mapuasa angka puasa sunnah makanja pasidakah angka pasidakah wattuna makanja. Jadi dek to sambaram masidakah dek to sambaram mapuasa walaupun puasa itu makanja tapi kaya ruidi isapa ya makada kay kecek de ijaman na may lolonga. Pada pedangkangi maka decik dek binabalu namanya kesarona. Itu. Jadi ia rokok agama tak engkau. Jadi engkau waktu-waktu na istimewa kapong Allah Ta'ala. Termasuk situ ngena angka 2 telu pak dongeng, angka 2 telu sikiri, angka 2 telu surah dan ayat na istimewa kapong Allah Ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian upasangi 5 surah, angka 5 surah mestinya selalu dekat dengan kita. Lalu 24 jam mesti kita baca ya roh. 5 surah. Yang pertama adalah suratul mulk tabarakah. Jadi ya tabarakah usahakan kita baca. Idi menisaparangi waktu ke waktu nang ke waktu tak baca. Ya ko pura subuh tasampak sebelum subuh motok matahajjo. Pura asara atau pura mengeribi atau pura isyaidi menibawah. Yang penting dalam 24 jam pura kita baca cicam. Suratul mulk. Magai nasabaya suratul mulk maka day nabita surah al-munji'ah. Ya sange al-munji'ah parisay dari asap kubur. Jadi dia itu gaga pacalang tapaya tu masih jay lolong. Pacala kubur. Ya ko sakarat ka mancaji ampunamun. Tapi ya pacala kubur tapaya roh. Yoloy. Na iya na suratul mulk untuk supaya dia nak naki pacala kubur. Itu. Jadi usahakan tabacai idi manisaparangi waktu ya. Kemudian yang kedua surah Yasin. Ya miko istilahnya biasanya ini ialah si minggu mi. Ya nawan ni Jumat mak baca Yasin. Cuma biasanya makor.
Jadi makanya itu surah Yasin sebenarnya patola abala. Pak itu Nabi wani-wani na baca itu surah Yasin. Tapi angkat tahu pandrita maka da iya ko deni baca suratul mulk tabaraka angkau ko tu capak na sampajange ko to matahaya upura ni baca fil alamina innaka hamidun majid. Napa engkau kutupak doang Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta usika ya Muaz la tad'anna fi kulli duburi salatikum antakula Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta Muaz lau pasak ko aja mututu itungka sampai jammu. Jadi semua sholat sampai jam perlu sampai jam sunnah. Antakula kecuali mubacai Allahumma a'inni ala zikrika put tabantu ka kasi untuk si mata maringera lokoridi. Wa syukrika tabantu toka untuk si mata mancaji atas syukuru lokoridi. Wa husnil ibadatika tapancejenga nga iya pakasiwengi ujamaewe pakasiweng yang paling terbaik di sisimu. Nah sabak dia na suku je kasi bateku jamai. Ya naro nak kada nabi ta baca lalu ya ro. Ya tu ampai ko pura ni baca fil alamina innaka hamidun majid. Isambun ni ya ro. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Tapalak mo di? Ade. Iya sia tu. Iya. Napa angkai monrin na yaro. Engka mau pay monrin na ro ci di pak donga na surat nabi tak baca. Allahumma inni as'aluka min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil masihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Malampe itu ya roh. Jadi Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri pun milau alin runga ngak lokoridi pole keri pacalan na kuburu wa azabi jahannam pacalan na api neraka jahannam wa min fitnatil mahya petanna atutungal lino wal mamat siba petanna amatengang wa min fitnatil masihid dajjal makoto paropema petannana dajjal. Iya roh. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri sidi wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa min fitnatil masihid dajjal 5 yilau. Pak dong. Mabiku-biku ya palak di. Na palakmu kah papu imang. Marepa ma sitongan na pa bu kene deu marepa lawu kirangi nasaba degaga manawattu ya lagi sila loko letu pole tarakang jadi agak ini makanya mudah-mudahan nanti saya bisa tuliskan nasaba pokok iya Pak iya na senjata di selang nasaba ukumanang iro Allahumma inni ala zikrika iya na ro biasa ko tume masampaja ina napay manang ihayi ngerang iro de na may ngerang napay sandala yang kamana ni sapingeng kaniti kanimano inapamanang aje mukba akada magaje ko tume masampaja napamanang mukba iya na ron na rupa doang ro yilaw Allahumma inni ala zikrika bantu ka puang untuk meringeral koridi apa iya ro paringerangi puang Allah Ta'ala makataniwi hati puang Allah Ta'ala makatani toncina iya ro buka tutu iya sange paringera puang Allah Ta'ala jadi iya kuidi mimelo maringera detulay yana tanya puang Allah Ta'ala patamayang hidayah detulay yana tu ampai ko to me masampaja ngaja na tu maciga makadameka mewai balisi makadibalisi de mulai mewah ka jadi aja tak kena meka mewah deh
illa wa alinrungan ilo ko pong Allah Ta'ala. Jadi maka dami kak mewe setange de tulay. 5-7 taong setange makasiwang dega agak dapi ibelisi dega agak dapi pakasiwang itu sampai asasil asan na to. Asasil tu asan na ibelisi isuro man tu suju ko Nabi Adam na de na melo suju sampai ilanti iblis. Gitu. Ipunggawana tu malaika dega agata na si jakamo o kolino de na pura non suju. Masuk pelori pong Allah Ta'ala. Yan na to ampay makadataw pandrite hati-hati ko. Dan namo tumaga kanja na ibadah mo na rek kumaborro ko pa de balisi o kotokora na katapah. Ito. Jadi iya na roborro para lu ipatande apa iya balisi de nagacaw pa kasiwing. De nagacaw. Namo malaikat Jibril matili-tili tomitay. Nasa dendro le dati balisi pasti sabu itaw makasiwing ko lagi pamulangin ya kalau ko lagi kedua. Apa de gacaw pa kasiwing. Tapi maborroy ya de pertama ranaka. Jadi na tu ampai mahkada Nabi talaya dahulul jannah tamangkada ni sekolah tipikal biming kabir. De na tahama suruga tau angkai sipa aborroa ngokui latid lala natina namo pahada ni rajan na kamakama. Iya na tu ampai maborroy de lada na wadi. Pak mahakati katau. Itu. Iya na tu sipa borroy na cacala da pong Allah Ta'ala. Iya. Apa namo ini tau lino cacatite ko maborroy. Jadi itu iya ko tahu katau sogi maborro badari mo kito makada kami mamuna borro iya ko tahu kasih si maborro ina dia sisa gaga tangeran itu pak angkat tahu tu tahu kasih si liwa borro nah iya makiro iya jadi iya sange maborro taliwa liwa iya taliwa liwa iya naro ampai dalam kehidupan ini Pak Bu iya naro ilau supaya hati itu ditundukkan. Okoto ni koto mangaji tasawufu maka dai tau pandrite deje tu nawat di ko bangga ko masampaja ko apa de na mungkin masampaja ko kini de na pong Allah Ta'ala maliko tepat no kita coba pikir gimana nih ya magi di tau lino na tengi maborro maka da sogi ka ampai maborro sogi misalnya ka mega gagana maka dia tahu pandrite aga memang muja mamusogi maka da mak balu ka maka dia ia tu balu mu dia namun kita rala kene tanya po Allah Ta'ala patujung yatin na tanalo ko tumak balanca itu namo aga mo balu ko dia nalo ko tu tema balanca dia tu natarala jadi ia tu sogiran na tayo Pak pasti ang kecampur tangan na tahu ko ini pasti ang kebantuan na tahu linoy dia tu na mungkin sogi ki dia agak tahu maka na puluh bami duit de maka na magalung nga cocok ni ako din na mo robosi serang maga ni pa aja borro makiro jadi itu negara padangkam makoto Pak Bulawa makoto maka na Pak Bulawa matamba ako dia kamurunto ide tu gaga de gaga ustaz makoto maka de ustaz si maga ko dia kata moliko Kindo be macarama. Ika na makiro. Jadi sinin na iya tupat disangange sinin na anu ang kaya punay pong Allah Ta'ala manamutu matoro. Pong Allah Ta'ala. Jadi tu ampai dia nawat dito mabangka. Tumasampajan na puli ni masigi suju. Natako ang kataw iruntok ko bolong rondangi ko to rewa mapelo-pelo o korma pasito po aja tapat tumakada tau pacila na ya aja. Tilaw do ngamoy. Ito. Tilaw do ngamoy. Apa iya tu setang de nantu na paja to liya tu to matanre tapak na pa nagagu ya meto ko to metama masigi itu tapang kami tia tu paganggu meloki sol masampaja tapang kami mato o kami matiti na to ampe to milo alinrungan aja na di meway yan na to nakada to pandite bacay a'udzu billahi minasyaitonir rajim ang kato makada bacay kulong surat binas kumelo ko masampaja ko makanja ni tatum yan na to ampe yate kapau-pau to lima curita maka apu ati gato ko pura ni kamat tay napay liwat roana maju ko nasa ngo ko adepe ko anu ko cede janung manana puang Allah Ta'ala je tu melo me wasiulongnya tapi dia to nakoto kakak de iya jadi itu puang Allah Ta'ala melo ye wasiulong tapi biasa waktu tanang ko tau pandritero makada ikko carana ko tumelo husyuk matenang sempajang
maka de gurut 5 pas salam mola 5 pas salam ya modalak nanya khusyuk nomor di jagai pak kitamu jagai pak kitamu yana tu ampai kata panrita mengaji-ngaji jolo kometama betul karena kita angka 2 talu masyarakat masih jaletu ya ko masih jakit letu masih makoro dek to panabatawe tabacai wasyams wal laili kulong subrak bil falak kulong subrak binas pasura jadi wasyams wal laili kulong subrak bil falak apa kulong subrak binas apa surah tabaca makade itu panrita waktu panrita pa hikmah ero ukui kita ero na jelaskan ni kita baca ya apa sure na tama mangaribi waktu macalak na matan nasay kagang kalabunna ya lengi dalle oko pongala taala pada way busi deni papatu nga dalle na ya baca ro si cawe kamu tu wal laili wasyams wal laili kulong subrak bil falak kulong subrak binas wasyamsi bawal laili si depe itu kulong subrak bil falak kulong subrak binas yo kulong subrak bil falak kulong subrak binas kata palakmu iya miro wasyamsi bawal laili madari deni apa lah yo kata palakmu nyaman mau malalalalang lo masih ni baca-baca iya yang penting kada melo ni labu matan nasoy baca ni iya tu ya kok kak pasawa nadapi wetu kuro baca ya kok kyoto dapi kuro baca ko sampakmu itu daun ko masigi dapi ko masigi baca iya supaya iya rodale tadi napet tu pak tu biasa maka dawe malumo-lumo sa di dale ulan rio rumagi na macipi ya na tu ni amalkan iya tu supaya iya rodale itu lina lomo yang ko Allah taala de na pada bombangi pura si mausu madodos sih itu makiro jadi itu dimudahkan de to ni apalah ibaca mi yo pokok apa lah makan ja pa jadi itu 4 surah jadi ronak maka dah usahakan kemudian oko jenne ia tu jenne pak bu matan rito tu pengaruna loko sampajange ia na tunang kaje nasa tau panrita riolo patareka mero riolo maka de jenne taluka kana je ronasa jenne taluka iya ko mak bisa limai angkalalo aje pakai baca iya ko na pasolo ni napakanja ki jolo angulon na tinna napanah kadawe upake mape pacing puang Allah taala pacing gitu jadi ya ro nabaca tapi pak dongam itu iya ko maka dekendri hadesa na tapabid'ah tu dah agak-agak ini cuma mapangulo mi maka dawe upake mape pacing puang Allah taala pacing gitu jadi napa mak bismillah nabi sailimanna napa milodong puang iya 5 ku tapanca jeung ngak 5 iya de napi kau iya nu cecah ya naro pak iya na tu 5 makai ga dosana iya ti mah karambang iya tu iya tu makai ga nak makai ga jaman-jaman iya tu nama Facebook iya tu nama WA iya tu nama kati de gagah iya tu nama kajallo ya naro ibisai wiero ia to kang nyati supaya iro jenne na pacingi dosae okoi 5 ero ya na riasa teluka apa namoru sa jenne ta kak dena narusa iro na papa dongang ya na riasa jenne teluka namo batal jenne ta maka deka batal mi tapi de panaluka na sabab mangkamu pidonna ya naro purero makalimomo ni magna to makalimomo iya timu makatega dosana iya to nakapau-pau iya to iya mato pulo ko miya maboro pak daga tahu nakapau-pau miya to jadi iya naribisay tapacingi wiye timukwe pule risinin na dosa-dosa iya ro bicara majae po tapacingi wiye kemudian tajaga iya nga iya ko pamulang itu na ipacingi yang kedua tajaga iya nga timuku aja nak bicara nu masalah kemudian berikanlah nur kebenaran di dalam jadi supaya magampang ipau tongangnya ya ro pak dongang itu ampe ketelu ya kui patamai inga kadeje ni patamai istitra biasana lai rica milime ni patama tapi engkatowi tamiso ya ro supaya nyaweh istilahnya nyaweh aja puang
tapancaji ka ata yang kasolangi nyawana pada kuru katau. Napa ko to julu mata na matay na. Ayan ang mga kay kadosana. Pa yan na tulilala. Iya naro. Naro, yan na to ampay ko to julu mata na ibaca ni nawaitul wudu'a li rafil hadasi asgaril fardan lillahi ta'ala. Iya to ko to jenne, iya panibaca niya na jenne. Nari ko to julu mata. Iya ko to bisa lima, bismillah niya to. Paham ya? Aja takana bisa lima tata bacana nawaitul wudu'a depa. Julu mata pi ni baca. Ya, tapi tak paham mana muka apa ya, deh, malah dak tongas satu apa metanya tu mak jenne. jadi itu mak julu mata apa tuh dibaca apa wajib na jenne okuye makanya tuh koya iza kuntum ila sholat fagasilu wujuhakum langsung tuh wujuhakum. Jadi ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah fagasilu wujuhakum. De tu nakada wa aydiyakum de rupai jolo. Iya mima bisa lima de meto gang kami pergalangannya. Apa yatemi angka najisi oko lima angka kamana jisi jadi pacing jolo. Ya tu ampai mak bisa lima ya koto junur ngakatalu. Ya koto pura matinro namoh kadua mi. Sotene guru takana maje to mak bisa lima koto pura matinro. Nasa mako memang apa de sero lima ken rima beni. Jadi mama kayak gondron rima beni jadi bisa ini. Jadi agak koma itu makai kana katani ya naro kada pacing ini. Jadi apa iya tu jenne dena legana jisi. Paham ya? Tahu ahad desa kami berhadas miasana tapi dena legana jisi. Jadi itu najisi, de to na rusak jenne, kika yasang, pura ki mak jenne, tale jatai manu, de tu na rusak jenne ta, de minawat di to mas sampaja ngapa angka najisi mak dakeri ki, makanya bisa rotai manu, tapi aja na tak jenne. Tabahang ya? Mega po tu tomotot tariulo kumangaji na toges sa taimano na sayo, batal jenne, mulo buat jenne, de na batal. Dena batal jenne ko toges sa taimano ang katay cica dena batal kabisay bawan niro demi na chocho tomas sampajan na saba ang kanajisi o koleta ibisay na jisi pa iya tu jenne aha desa kamiasan na berhadas ni tapahang ya pa mega tu to nagis na sa rusak di jenne ku de iya minarusak jenne ku yakatan nila marupa de kapalapi na itu sige say oli na lakay makunray si baro neve dito kepala pina suami istri kumanuri mansasapi batali buang air kecil buang air besar atau kentut moni atau denoni tetap batal pak mega angkat to puratanay ka nasa dito kare na batal ko denoni dak kayasan angkat to pa jama taliwat-liwa jadi ta aja takada ang kami tu atu dalam tasawuf tidak membatalkan etau puremi mana kegayasang atau peremanang madari tung kamasau tapi lari lalang nih de na batal dia tuh iya mitul lari lo saliwangnya tapahangnya yang katu dan itu dibahas dalam fikih apa makanya itu pandita sini namasuero apa batal mana ya natona ro kalelen apa iya roto metu batal jenne nah tapi roto mimongi dia na batal itu jadi kan dia na batal itu kok agama memang jadi atoro memang tiro kita pahami iya narona kotoma julu mata nero na ibaca ni nawaitul wudu ali rafil hadasi asgarir farda lillahi ta'ala toma julu mata ilau doangan ni makada tapat cahaya ia rupaku puang ko surimon ribu ngatu. Tak dampang ng sini na dosa yang kau mataku. Tak jaga ia nga rupaku puang untuk selalu rindu melihat kebenaran. Enaro. Ilo dong, ini mani ba meki pak bicarogi, maka dai po tapacing sini na dosa pulo ko mataku, meki pak basaray, Allahumma tahwirul ay ko mabasara ka pa dita pala tak bicarogi bawan ni. Ito. Tapi iya rotan niya istilahnya domnya
domi apa iya jenne pakasiwiang ipatamai dong. Daripada kena nanaki mak bisa lima nih nas angkat selesai dia pernah tapulung kalau masih ge anu itu komporo yase awe tau pa mak jenne nanak nah itu pak iya ro jenne kan ibadah iya ko ibadah ipatamai peringerang itu jadi iya naro ampai maka dah peko cara patamai peringerang iya naro nak ido padonga maka dah ya de apa wa playa itu tas pakanja kibani peringerat udah tapal kamu tuh maripa bismillah bawan ni no napa ipakanjaki peringerang lori pong Allah taala maka itu kemudian pure mak julu mata napa lima gang kasiku ya ko lima atau wena bisai kato milodonna tapancaji lima atau kulima iya angket tarimai matu kita catatan amal ko kusuri monri apa na yana atau tamot tarimai kita catatan amal ta selama iya miko abio tarimai sabaraki ya naro ampai laudongan ya ro ya ko pamulangi ya ro pancaji ya kita catatan amalku ya terima atau kuhe yang kedua tajaga ya ngak limaku ya ko ngaja naki buat dosa yang ketiga tapat cahaya ngak aku suri monri dengan cahaya kebenaran maka kanja tulian naro jijidena tak kalupa napa ya ku isapu ulu pikir aku puang tajaga iwi aja na pikiri anu masalah kodo cile pareng kali ngaku iya ko ajewe tapat tujuan ngalo kode cengi tamudah kanga talomu yang ngalo masigi makasih ya naro pak donga mi rilisarang ya di mani jadi na riasa jene taluka apa dena luka na sabab pak dongang namoru sak jene muka pura ni mulisari pak dongang lahiranna batal hakikinna dena batal apa latu tu suri mondri mi dongang naro jadi naro nakada pake ko jenne taluka mega ni tahu salah paham apa kacoli-coli ni okomi bolo ronda ngecenga nasa wa yatu yasa ngejenne taluka dia nanto mak jenne tanya jenne taluka sana tu kada tu mak jenne pusah itu jadi ukiro kemudian ia rodonge kan angka kotopura nama jenne asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abdur rasul Allahumma jalil minat tawabin wa jalil mutatahhirin wa jalil badikas solihin maka dia nabi tabu hari muslimi nigi baca iya alena pitte ikega pintu suruga menolat tama jadi itu don na jenne eta pala laloi gitu pala iya tuh mega apa tuh pura bami mak jenne na sapuru na selesai de tabaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh baca Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minat tatahhirina wa ja'alni min ibadikas solihin maka de nabi ta iku manipittei kega pintun na suruga memolat tama tu baraka na jenne pak maka lo mo ya na tu ampai to pandita dia tu nasara jenne na pujila dah tu mak jenne pak magai nasa na pintu suruga naru di beneru pitte kega memolat tama ya mea tu na bahaya ko ini pitte pintuna neraka kega memolat tama pintuna na suruga patajang lomo na gamai ya nanti ampai kong kapacara ma cede neraka kada pakanja kebije cede maka ega pamase na tarongi ko Allah taala idi tonga mani ko macilaka iya to kakayo ko ilala masigi pak ko tame ranake na macilaka tonga maga manana to suju pura na to masampaja pura na to mak jenne maha macilaka tonga itu kebetulan nang kamar tamu tuh pura ni milau doangun na apalagi yang kaki 40 maka dia nabi te ko ganai umakku 40 na lindo pasti yang kay tarima pak dongan no ko to na sabak pasti kawalyo ko to imaku dia aja ta ilau do muki ya kong katau purana mak bersal lari na mak de pasanir deh haja na tau rusi ale nama to mursi ale na tilau dongan ya ridi imange pada rona imata tilau dongan salama kalino salama kalala kubur salama kasurmondri tilau dongan tu pa kampung anu dalek na nama lomo pak de itu na tabago masigi ko tak dengi dale itu lau dongan ina dupai asena ya ko bosi de minta anu aja mota tapasa maka magi je de na bosi pak angka mato tau panen na angka tau panen na pak mama pak di ulu sia tu tau mak dako resa ko bosi sih
Jadi dapat petujuh itu. Yan tu ampai ilaw ni bosi baraka ya pe aja na wala nga sen wading wala kasuma kasolang makiro upo tu nasa pabusi po makadai te korilota na sangaja na bosi po kaya malah sa ulo niya ko ya makiro yan tu ampai to parita de itu nah kadami po ya kometa paturun bosi mak baraka ya ko wala kasuma baraka betul kan na kasola pada Nabi Ibrahim waktu na ituno apito kanandre na tamo ko api de na kasolang api na pa baraka ipo Allah taala na sure kada cekke ko api malu muy patapulo so na patapulo wanina kilala ngapi de nandre api pai pudang api maka da cekke ko de jina mawal lang asoy ko maka ipo Allah taala aja musolagi ase na tawa kakak de na masola tapi aku makan di pengalat ale masih keje itu makan menjasa anguran ini itu jadi Pak maka tuh tiga Pak Galu maka mau kanjak donna ko mak Galu mopi sisana na dupa sena tapatat dek donna enggak apa mak deking sakat tatapa 7 deto na mega tu 5%. 5% dena siaga pan itu ya ko maka dari manu apa ya baini kustas maseke aja talengi jolo pasume mani na pataleng pasume mani pa ito na tama no ko kanto na makunra makan ya tiga bicaraan sesa dito na kumanang tapi ako kabay ni makoro makaseke me makamajasa kata na makaseke apa tolak bawa ni pak kamu ate gawat di patolang ko cem mangkali nga baca itu oh iya na podangi maka da na de mo ka majasa ka wapatolako ay masih basta tu maka majasa ka apa iya tu sakka pa iya meto tu papasalama de no ko basuri monre namo kolino iya na makanja mo sakka namo na tuno apite bolata de to nan riapi makotiha ya tu ampai nabi Ibrahim ide nan ri agagay ko de na pura masidak ka iya ni palenakan nandre ko baine na ina dan nandre tolilo sapa to kasi si jolo ang kapituda na si bawangi manre iya na tu ampe to matotariolo dia tu nandre ko dia na pandre jo chokinna iya matoto na la dasar makadasidak ka ko jolo dia na kan namanya to balate maketo nya saba masidak kay apa makade kung pasid pasijo pasidakan iya na tu ampe kong kagagay naso na suri na bitta bawangi balibolay na saba iya ko pura ni mo bagyan ngo ko tunap pamuan re insyaallah napasalama ko de na kan nakola sama kalilang nakana ngasam urat kolesterol insyaallah de na saba malaika mi lodong ko yu pumidi na kan ni asam urat na kan ni gula magi aga seke itu de tahu ko mi rawasang de tahu ko macimpa ingat na balibola na min mau na subalena na patekang itu jadi makiro iya na tu ampai ina liwa ihalunra na kong kaagaga na deret tawenian tatta imalunra tu iya na tawe mo maki buai ide na pada magay na sabapura ni nilaw doang ang malaika iya na tiasa mak baraka kualitas din ang paan naman na subali balibole cepat pole nala pole makonta na mabolo duro na liwa halunra na hindi man na subali bau lumaka aja kajak daje mapaini ha itu hindi na pada tu magay pura ninilaw doang ang malaika yan na to nasuri nabi tato 5 sidaka asidaka baraka na tu magay iya ko toli silile mo itawe na mo maga masalah pa dito nanti masalah tapi iya ko din nasilele te sila mura nyawa to apalagi man ko apa politi uliwa ganda kani chale gambara wita mi cawa mana to aju cawa mana to aju wita jadi makotiha jadi terjaga ini apa iya tuh biasa teko dia na para gambar aku lo bolana madarin tu mampat diisi aja mau tanu iya ro pemilihan chale eta papade mapake wajuju maka dalangi wajuju na bali bola ko liangi aja mo tanu ya ko peta pangaruh tahu eta pangaruh ya pe ko denalay pangaruh aja nah aja ta si salah apa ya tu chale ko mendre ele na mo tu matarima detung tu kana bawangi paling amelo pasipato do tenang kamu ba maku tanah-tanah makan maga tu pada 5 tahun kita dek gitu jadi ku ya aja mau tanulada
Paya ko bicara na tayo tangkali nga to, di ka. Pag kami to parinsi na chale isa sa mangkukwa, tapi dito na ko kusindrap. Nasa nga tukoy ko to, na janchi ko to na yaleg. jadi jadi ano tapakanjaki ro aja nas ia tu chale ia tu partai istilahnya jabatan kawatun ia tu susumpungan loloy dengan kenapat tu tatta itu lisi sumpungnya ya tu napa ni konan ri api bola tadi nya tu chale lopat dia bali bola tamu tu si pantas rasa nabuangi motor kilo bola ada tacipi do culut tak kepala ni game lo mewai ki kotanya bali bola ya ko cali tajam mati ini tu bawa pak na bangun ibatai na pada moki mulai maki buai jalan tani dan to maka da denen re ko punggawa mo ko da denrang mulai ko pada mu jadi aja tasi salah-salah aja itu yang penting saya sampaikan sebab ya mako ko pak mega ni tahu pada kanjana na ta curita aja tu curita jana apa aku ta curita itu jana kamana mo jana tahu nggih kanjana na ta curita pak emang kok mamula ni tumu bak manang itu ko media sosial terutama ibu-ibu jana pak mega wi tu mangko tanong ka masalahna tappa ku Facebook ni tappa ku Facebook menre tappa maki buat status oh mako ako palit lakalasi tapang ka statusna nasa oh mako ako palit lakalasi padahal bali bolana melo na singgung, 5 sabut tau tersinggung. Nah ternyata gaya nasang sinin na temite malah saulu mana padahal bali bolana na singgung. Itu jadi aja tapatama status tapatama. Iya kong ka masalata ya alaki wajen ne tasuju. Macawi gitu kesuju ke Allah Taala. Pada ko misalnya maka da angka masalah ko kampungnya na tu ampai imangi perlu milodong. Aja tasalay masigi eko pura ki masampajangin sa pasangin jolo mak dek mana tawon roki dia tu masih kiri mak dek mana pita napa tilodong sa na kampung tapo tu imang kamu pita tu dan dapat dia di lampu itu kasih jalan lari itu on roki tapi dia tu kagak kowe jadi on roki masih kiri magai ero sikiri ero nasaba idi tu situ ngana pangulu na kampungnya. Iya tu kotoma bicara tasawuf tu, iya tu kepala desa si bawai mangi monripi matindro. Monripi. Matindro mana pi pak kampung munapa ko matindro. Sebelum moto pak kampung ngoto kuy ko milaw dongang maka tu reci ya tu ampai mangi pa urat jipa tu. Dia itu nama gampang. Iya, dia nama atas kami maka da imang papua di tapai mangnya ti anu kong kamasal pada liwar rejin zaman tu komelo macurito ngeti sang imah hakiki tu ay marajin apa ni laudongan mana pak kampung apa salama ikong tapa belai pole balai sempu yang idalle na aja na turu ngabala min laudong apa made na saba alena imang itu imangnya sapiri nanti apa ikong kay mama HP masyara langsung yen lo geti do cilin aja nang kasapiri oto lagi lo jupandan na HP mana itu tak selam kalau aku masam pajan ku 5 lay. Itu tapi dia tu kagak kowe. Iya. Iya, makanya jadi tanya apalagi masih kita luar biasa. Napa ada ulawang ngiran-rina macan deh. Iya, wakiro alhamdulillah syukur oke. Jadi masyarakat di sini membangun. Pak Maku itu maka dari kepesan na guruku mursyid tarekat itu. Nah saya komi na kampungnya madecing kita masigi na. Iya na madecing masigi oko tu na paci kita na jaga hitungan na pabaloy menre dalyo. Iya nang ka masigi de na majaga makotom itu dalyo. Ko makanja ibola na po ng Allah Ta'ala insyaallah. Jadi itu ampai maka dia masigi ta luar biasa. Na bukarang itu pintu dalyo po ng Allah Ta'ala. Mako itu ina pabilay abalay. Yan na masigi din jaga itu ay. Tapi may katakan matandre to tujuan na masigi pak. Pak itu ko masigi to mataru-taru pa ko pangurus masigi. Pak makato to kataw. Kasi to matu lalala nasa nagagbo siya matay asam pajang. Mawilo. At mako at kamanan to. Itu ko parotes mo pak ko masiging kamanan ito. Itu ampay makara kaya ko pangurus masigi na di mataru-taru. Taru-taru ko. Pada itu ko tumace masigi, uy kana tumamparang pala dito ka sumbangan na.
Ya, ya biko jumai nang kamu bak maka topi pakatopai barakallahu na lupa tama. Ya make tu liwa ikan na protes na tu ya kapaga. Pak mage ta cica-cica miangka. Itu. Yo putih di tuliang kaya enggak biasa nih kadang aku memang moroh. Itu. Jadi itu ya. Makanya mengurus agama. Tapi makanya guru tak kali sidendreng. Ya kong kadece mu zaman nang katantangan aja mu salaiwi. Apa nakka tu darajat mu Allah Ta'ala. Ya ni kong kadece mu zaman ada katantangan salai bawan. Maka mu tawat di jami ku tu. Itu guru tak jadi sabara ki umak la yurus. Iya nah tu lagi pacar maina lagi Pak Mako. Inok maka tohe kebicaraan nata itu. Jadi saya itu jalan saja. Kemudian jadi rona ro kita tak saja rona tamis. Dek topa. Ya. Tapi saya kena tama. Tama ni kapan? Hah, dah nang kisah tetek rua. Si di mana? Ya, jadi irona suratul mulk ya kode na ya rota baca ya narona ko capak na tahaya baca mudah-mudahan malam pesunga na jadwal pengajian kung kamatu ko lo kira nih bagi-bagi yang cuma makutung aja itu maroki na sabak madari na talak-talak minta weh biasa makutung maroki jadi surah yasin patola abala tapi ia kodena sampak tabaca yero ayat kursi kan kamalomo to apa iya anak ayat kursi de to ta apa lain mate bawan enak makato akun iya jadi dongro angka dong istilahnya desa na pada tapi fungsinya pada jadi dena pada otomatis itu pahala tapi fungsinya ya roge pada mui Iyaro ayat kursi patola abala pakai selamat. Iyaro surah yasin makoto gunana. Cuma iya magala baca surah yasin. Baca surah yasin. Ia mikui di laret padena atau sampai ayat kursi na. Angkat tuh pesantren na guruta Haji Patahudin almarhum almarhumullah amalan na pananungan. Mau pamula kata mau pesantren ngeruna amalkan yaitu Fatihah kacica kul Allahu katallu kul subra bil falaq kul subra bin nas kacicang ayat kursi kacica apa bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai was samiul alim. Itu luar biasa Pak. Saya baru dapat di kitab. Maka ini luar biasa. Magai ya kona baca munya tu teh apa mulai musibah polok ko ilangi siba polok ko tanah insyaallah dia akan. Jadi ia baca Fatihah kacicang kul Allahu katallu mani baca kul Allahu ipatamakan ikorang ngalewi. Jadi ko puraki masam paja perlu Pak Bu tapatamakan ikorang ngaleta. Iya tu ya napa guru ngai guruku ya ro 5 atau we ipalenna yo ko watang napa ye indo 5 ya tetu kang yo koro anda ero. Napa baca kul Allahu katallu alam nasrah katallu. Supaya kung kamasalah tahadapi tahu murusukan dan atau sila tidak murus kung kagagah dimudahkan jadi setiap selesai sholat fardu kita baca ya apalagi mau alam nasar atau aja minta ke dalam nasar katalu kul Allahu katalu dibaca kul Allahu katalu alam nasar katalu itu magi nak katalu dibaca kul Allahu nasaba itu sama dengan menghatamkan Al-Quran. Yang itu nak kada guru tapatama kangi korang alemu. Ya komelo ki joka meki lo galunge meki lo pasae meki lo kantoroe lepangi jolo cinampa oko lego-lego tak kodeto ko lego-lego iko ki kandarangange ya ko tapamarrungi motoro tak jo tapalari apa mako cinampa tabaca kul Allahu katalu napa tabaca alam nasra napa ki jo patama kang ikorang ngaleta na pakijok kaya ko takot na kan musibah ko lalang yang makade guru tamatay santang aja musela aja na tawi ta aja mapatama korang idi patama kang ikorang ngalewe
Kuluan lahu maka lo moro pak ko may suro mangaji gang kalat tu 30 gesok dia nak kata jamata jaji. Yo poko kuluan lahu jadi tu nak kada nabita. Onro lomona agamae angka hadiah na lengi nabita. Tunro lomona. Iya tu ampe to mata tadulu deje tu na melampe bacana. Tama ka ponco gagaga mena pamulai na pakanja kibami silampuna atinna iya na takden na alena na sadding kung Allah Ta'ala maniningerang na beresalangi na bitta na pamilaw alinrungang na bismillah jokani makratanaya pamulai kung Allah Ta'ala si banabitta. Yo pui di baca palampe na kajili jo bismillah padahal dia peringaran. Itu iyo po tumatay rilo de gaga api Jepun mi na pasisumpungi langsung kiro nasa bangka mo to ko hade sa kutsi o ko kakapamasa na takumun yan tunah kada dupa memang ina pamutana kumatana ko aja nunanre ulla mutana makiro ang kamana to iya mana mo to napake dito na malampe bacana api Jepun mi salawa mi napake tapi dia dapat tu mak baca salawa. Dia dapat tu baca surah Al-Ikhlas. Ya kung kanana masamang salawa mina baca na sapur-sapur ipaja. Ya upi dia katalunya mak doktor kasiaga ni waru demo pernah ipaja. Lagi tu pak baliang. Iya kung maka dito pandrita ya kung mujagai mu itimummu. Mujagai pakitammu. Dia naki buah dosa. Magampai terima domu. Natuna kada guruta ki Abdul Rahman Ambodalle. Iya tu tahu iterima donna. Tahu na jagaye alena mapamulai iya ko din na mega balle mo itarima dong yan na to ampay kung kapak dong madari mangi suro milaw dong tanya ini baca do salama ki imang ita suro milaw dong nga salama ka ito matebe imang na saba tau macawe upong Allah Ta'ala denang kanapat tu masampaja yo pukolano mitaw din na sampaja suro milaw dong alena tamadong Bangka tu tau ko din nasampai imangin nasa yanuban na moli tau din ang kanalo masigi yung lima baca doon. Desa wa kada din itarima doon na tapi ay manipi. Manumo ko macamoy. Yawi tau ko hindi nagirerang imano sila dan inasong inapalayoli ni patuda-tuda milaw doon alena ni nilaw doon anapa tapak bicato ni taleto ni ampalo ina makajasi sa sarona. De sisa kakatalolong. Ito ini pe makada imangnya. Bimega po tu tau napatat din niya ro. Dia nak baca. Iya ko idi milaw dong. Wadis say tarima. Tapi iya ko imangi iya tapanri. Patapulo so na patapulo ni na dia na pa dyan nilaw dong imaleka. Nasaba iya ko puray panre tay cicang. Patapulo peso na patapulo ni na pacapu kuatan na. Ayan na to ampay to matau panre tay riolo to matota. Makibu acara. Milo ima pamula. Ima baca dongi. Milo ima tanah mak baca dongi. Mandra si baru mak baca dongi. To 5 kol na sabade na gan na patapulos sonelo. Jadi to linilaw dongang. Onro to na dito na siya garacun na pake na salama asin. Ya manama ko koten kamana niya rupa na racun na siya mati picho-picho. Ini makurak don ni. Itu iya itu pahang ihe. Saya kira iya pangolongan ibu bapak sekalian. Jadi iya na rojolo di surah Yasin si suratul Mulk. Alam Nasra dengan surah Al-Ikhlas aja tanir. Apalagi kau kadangnya mako apa itu alam nasrah penting kita baca. Kung kanana tamas sekolah tasuruh baca ya. Jadi angka tutusan setengah na mega. Cuma yang kau tolong apa ngaji mako pak mandari toji tu tak isidalo na ipodana lupa ini. Iya. Kanjak kado na sisan na rewa na lupai. Iya, pak kami matotu yan tu ampai to pandritata na suruh ki milodong. Angka baca ya mubadiu ya mu'id baca. Atau sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a fajalahu ghusan sanukri'uka fala tansa. Jadi ribaca ni patada 5 kulue dipakoli nga kepitu supaya dia tetap kalupang. Kata kalupang. Matar peringerang itu. Jadi itu ya Pak Demeto tu makunru peringerang. Iwa kunrun. Saya itu betul-betul berat. Pak dongan na to kami guruta dan banyak berdoa. Jadi ya tia otakku tak kunruh. Jadi mako miru pak dong makanya anak tetap pak guru ya. Jadi baca ro alam nasra ya kung kana anak makunruh maka pala ya ro yamu badiu ya mu'id suruh baca kupure masam pajak baca ya. Insyaallah diringankan gampang. Bisa 7 kali bisa 11 kali. Baca supaya magampang meringerang kung kagak ngerang. Saya kira
Iya no pangolongan Bapak Ibu sekalian, magi-magi na paberkah ipong Allah Ta'ala. Ya ko dika katuli mala cara maku pamula na latu capana angka waktu matu iye capana ulas safar. Pa ulas safar nih to araba matu araba pacapurang. Nah sebab 2 Jumat yang lalu natamu ulas safar, jadi araba pacapurang na ulas safar ko mangaripu rasara baca surah Yasin na katelu. Itu dah fil bala. Yan na to nang kay di nasa tumatota maka de capur raba. Biasa tangkali nga to? Capur raba. Biasanya capur raba Rabu terakhir di bulan Safar. Itu 320 sabu abalana paturu pong Allah Ta'ala dari lauhun mahfuz ke langit-langit dunia. Jadi yan na rawas tu araba pacapuran na lo Safar o pitunno abalae. Sitaw berlaku ya tuh. Jadi naro ampai to baca koro supaya dia nakan naki rumusibay imma ginalasa silele atau aga iya baca surah Yasin dibaca kata luku pula sara yasangi dafil bala lima patolak bala iya naro nangkan ateng itu biasa pigau ko capur rabai cuma kesalahan nai di tawa kakai sini na capur rabai majamanang padahal cicam ni si tahu iya mi ko capak na ulas safar selain bulan safar tidak iya. Jadi ya kau ular raja ini dia nanti masalah. Oh kau misafar. Sebab memang dikitabkan sunnahnya itu bahwa diturunkan 320.000 bala yang akan turun dari langit. Ya na nak kada aja mau pak boting aja na sebab onronan no balai. Yo pidi denia pala maka man pokoknya capur raba di mulai. Capur raba mana padahal cicam ni si tahu. Ya, ya kau jawai maka dia rabu kesan, ya kedi maka daki capur raba itu sama. Ya, saya kira ya no pangolongan Bapak Ibu sekalian, akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.